Her dili bilmek iyi bir şey. Rus çayı, Türk çayı, Kazak çayı. Assalamualaikum doğanlar. Bağdölet firmasının köçötleri geldi. Kokon gilas köçöt izlegenleri olsa kayrılsanızlar bolatına. Kokon gilas geldi. Buna reklamını özüm ayda otam bugün. Hastalar kaydaklayın. Gelgile tuğanlar. Жалпы Kırgız eli gelgile. Buna hazır bizden skladtagı köçötтерді tuğanlar sapatın olsa kele örgüle. Buna köçötler geldi tuğanlar. Buna köçöt Kokon gilasın köçötü geldi. Kokon gilasın köçötün kim 5-6 günden beri tınbay çalıp otasыңар. Kokon gilas gelevi de. Mına geldi kokon gilas. Kimge kokon gilasın köçötü gerek bolsa gelgile tuğanlar. Mınандай. Ay sapattu. Mına olacak ha, mına var. Var, golden de var, rozok var. Ziraat. Ziraat geldi. Kimge ziraat köçöt gerek bolsa kayrıl kılamına. Var Granny Smith var mı kam? Granny Smith var mı? Smith var. Oşonu kök alma dep bergende anan nemeni Granny Smith'ti mına o nemege mına kara su nemelerge beribegin. 150 mingge aylanat kende bir kunaçın. Heme mına hem bu yakka gönölü. Mına hazır Scarlet Super, Jeromini sizlerge Bizge bile olat da bu. mına Enderot Story деген алманы айдасаңыздар мына келерге түшүнгө кирет 3-4 жылдан кийин Кытайга экспорт кылып эле ушун менен эле жыргап каласыңыз. Мына Enderot Story деген. Bu güzde pişağı. Кытайдын алмазы эч качан биздикинде болбойт. No, kaçmada pişağı. Бул кеч күздө пышат. Ошол кара кулжанын алмасы да мына Enderot Story, мына Scarlet Super, Jeromini. Мына Jeromini alma bazarga girgende kalgan almalar vardı toktop kalat da. Mına Jeromini. Ova ekinci alma. Kapkara bolat. Arçıgandan жалтырайт bazarda. Gala bul tak iyuldun 15'inde уже tayar olur. Tayar уже bunu bayanda toy alma dep koyt. Mına Golden Rangers buğa karaganda 10 gün murda pişat. Mına eko toy almada eko. Mına Rozuglow degeni dengizden geldiğinden 400 metre çeyin. Öttö yemeni ıssıqты жақсы көрөт. Анан бул октябрда пышат, ıssık жерлерде. Ушундай жақсы көрөт. Анан мынаны алпар вегир эккиле. Cordia regina. Эко бар. Келди. Hazır bir bar hazır. Бар. Hazır alsak bunu. Келген ова. Азыр түшүрүп алсын, берет. Cordia regina. Ушул суук жактын эмес. Анан sifkar. Çok. Kongres. Kokon gilas. Ana mına ıssık жактарга болсо, мына Skina менен Ziraat 0900 шул өтө сонун болот. Ana мына эмелерден отургузгула, шапталылардан. Hazır çok bu da koy. Шапталы бар. Шапталы өтө көп. Oy. Muhalinde yok, şaddalı yok dedi. Шапталы Buna çok dedi. Шапталы Ноқаттагы складыбызда калган окшойт. Биякта калбаптыр да. Мына анан слива алып барып эккиле, мына слива Каракулжага өтө сонун болот. Мына Стенли деген слива. Мощный болот мына Стенли. Анан өрүктөр бар силердин погодаңарга түшө турган. Мына оштун өрүгө бишип бүткөндөн силердики пышат. Сонун болуп. Алгыла отургузгула мына Кыргызстандын өзүбүздү мөмөжемиш менен камсыз кыла албайбыз. Азыр ушул учурда башка бир мамлекеттерде мына Scarlet Super, Jeromini, мынау алмалар келип атат да. Эшме би алма бул ысыкты жакшы көрөт. Кара сууну, араванды жакшы көрөт. Оштун погодасына. Bizge kaçıl dedin mi? Bir iki almalı park bir. Jeromini, Scarlet Super силерге. O şu iki çekedeki. Эки чекедеги сонун болот сизге. Kokon gilas geldi tuğanдар, kokon gilas alam degендер келгиле. Gelirdiysem. Kulmika. Bizge sliva gelir. Клубника жок да бизде. Pagoda karasular. Slива, уна Стенли. Ece berbeyiz, hadi öyle geliyoruz, berbeyiz o bizge hayatta iş bu. Angelino. Onu bilmeyiz de biz kaçan geliyoruz. Kısot serva. Mukam sekin. Angelino Стенли.
Қаншасы? 40 Sağa söylemedi. 3'e 5'e geliyor. O uzaktan. Kança sotik? Sen satuvchi 40 milli var. 40 sotik. 40 sotik'e tak. 140, 280 ketedi. Gelmez biz katağımız yoktu burada. Gelmese gelmeyle koyun. Ne sarkın geliyor? Kalk, eze uruşpağыңыздар. Азыр бар нәрсені айтып атат да азыр Bana мына onu cevap vermiş. эменди түшүрүп алсын азыр. Азыр түшүрүп алсын. Hem ben aytатам uzaktan geldik. Adele geleberбейбиz. Азыр берет. Болгон мен сага ор келе турам. Нерв болбогулу. Нерв болбогулу. Сливаңыз бар барды? Бар стенли бар. Ha ana yemezsin. Ооба, экөө тең бар. Анжелина калдыбы? Анжелина жоқ. Стенли калды? Стенли. Жоқ по. Ол болбай қалды. Стенли да. Ертемен надо атлау бар, чабын бар. Сатылып кетиптир да. Аке, мына бүгүнкү нерсе эртең жок болуп калат да. Азыр элдин баардыгын ойготуп таштап биз баг отургузгула деп. Азыр эл ушул жапатырмак эле бедесин бузуп келип эле алмай кеп атышат да. Алма, өрөк, шапталы. Кудайым буйруп насып этсе иншалла ошонун пайдасын жеп маза кылабыз. Кудаса неберелер жейт иншалла. Сливаңыз daha geleyби? Сливаңыз geleyби? Келет ооба. Жақын өтөдө. Жакын ортодо келет. Азыр отуруп туруп дагы жазабыз. Sen atın mı da? Абдулла. Abdullah. Karlık da bular. Полукарлик. Pulu karlık. Карликти стойка коюп, зым тартып сөйөйсүң. Бул болсо биздин дарактын эле үкасы да. Кичинеси. Buğa 4 метр эч нерсенин кереги жок. zım da tatlayı. Зым да тартпайсың. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо түз өссүн десең, мындай немеден рейкадан Tabi durup кагып туруп ошого байлап кой, тикке өсөт ошондо. Кыйжайбайт, мындай болбойт да. Кийин 2 жылдан кийин ошо рейканы алып коебуз, болду, өзү менен өзү кете берет. Өзүн көтөрүп кете берет. büyük öspeyt eken de жақсы. Кокон Глас алайга болбойт тургандар, Кокон Гластын ордуна силер мына Скарлет Супер, Джеромини, Golden Delicious, Red Chief деген Гренни Смит деген алма отургузгула. Силерге ошол жакшы болот. Çift kaysın değil. Red Chief деген алманы азыр немеси жок экен да. Мынабы июлдун 15-inde даяр болот базарга. Мына 10 күн мурда пышат Golden Rangers. Бул той алма да, былтыр биз 110 сомдон бердик. Мынаны галаны. Быйыл билбейбиз эми, быйыл кандай болот? Быйыл деле ошол $1 кам болбойт да, 90 сом. Hazır var da bu. Ооба бар бул гала. Кайерге кескен? Özgün gelme. Өзгөнгө болот, ооба болот. Bunlar özgün gelme. Өзгөнгө болбойт бул аке. Мунун кара кулжага эгес. Муну сиз только гала аласыз, анан Golden Rangers. Бир наполитер кылып. Да. Ооба, анан Албайлы ғой кийин сиз зират аласыз, она немеден зират аласыз, анан шапталы аласыз. Ziraat. О, чекедей, Кокон Глас зираттан. Анан мына Экстрим 486 деген шапталы, ооба бар будан. Болуш керек. Экстрим 486 калдыбы? Жоқ, қалбады. Калбады. Ya uka buna bizge bolmaydı eken, adı başkadan ne ettik eken? Гала бересин. Өзгөнгө укам. Gala menen Golden Rangers. Мына туугандар, Кокон Глас көчөттөр келди. Кимге көчөт керек болсо келгиле. Abdullah. Bunlar bana öğren mi? Булар Приция, Рубиста, Стенли, Анжелино боло берет. Biliyor buna o. Ооба, бул да боло берет. Бул да боло берет. Bir köşetin kaçadan dedin azı? $4. 360 сом. 360 сом. Абдулла төрт адам авет апкелтер қойыңыз болса, нерде? Берішеді. Мәлі болды. Заказ берсін, не жешет кен? Өзім осы төртені, бола ерет. Болды, азыр ап келіп бер. Buna düzümün var mı? Yok hazır. Жүзім, ошоны жүзімді тартып қойым. Атпай оны және чекерек, жоқ болып қалды. Жүзім. Yok mu? Sizler örüktüler jönötün. Врачке азыр эмне калбаптыр дебейсиңби укам? Азыр анжир, хурма, анар жок экен. Мына шапталылар жок болуп атат. Так, анан кийин булар издеген Стенли, Анжелино жок болуп атат. Ошону дагы бир машина кылат окшойбуз. Гиластан көбүрөөк кылып туруп анан булардан. Окенде бар, минерден бар сенде. Стенли жок экен, калбаптыр да. Оны қақ кеттір. Сатылып кетиптир да. Биздин климатка кайсыңызы? Стенли, Савай. Стенли, Анжелино. Карасы савайында. Özgün parası biz. Экөө тең бирдей чөөрөт. Сен жакшы. Бишкекте бар ака. Жерде қалбаптыр ба? Калбаптыр да, ошо барыны бияка салдырыш керек да. Заказын азыр закладын алып туруп, Нокаттагы складтан алып келтирели. Biz verdim aка.
Кантип байлансак болот. Өдөдө турган стикердеги номер меники байланыша беребиз. Мына туугандар Түркиядан номерин көргүлө 31 Prem 855 Түркиядан келди. Фура көчөттөрдү түшүрүп атабыз. Кимге көчөт керек болсо кайрылгыла туугандар. Мына таштуу жерге кайсы көчөт тиксем болот, таксыр. Каерде таштуу жер? Складыңарда холодильник барбы? Ооба, холодильникте турат да. Холодильникте азыр шарт түшүрүп, холодильникке алып кирип атышат. Көчөт алы. Bak kişiye tutturarız mı acaba? Tamam yapılırlar. Bir Стенли сатып едиң бе? Hoş geldin. Мына акам яман сурап атат. Стенли берди. 300 oşalaka zakazı var. 300 çıkayt da bırak. Ошого бересиң азыр, а? Болду, сизге бар деп коелу. Ото ошо давлениясы чыгып кетти. Ооба. Мындай işte. Мага көчөт жокпу деп. Нокатта Миллион деген магазин бар, Зулпиевде, ошонун жанында. Мына көчөттөрдүн чоңдугун көрдүңөрбү? Тамырларын конкретный көчөт келиптир. Биз Отсадырдабыз, туугандар, Отсадырга келгиле, кандай көчөт керек болсо, алма, өрүк, шапталы, алмурут, слива, кокон гилес, бардыгы келди, туугандар. Келе бериңиздер. Канча көчөт керек болсо, мына көчөттүн сапатын көргүлө, чоңдугу. Мына. Сынбайт туугандар бул көчөттү. Уктап атат бул азыр. Глубокий сондо. Уктап атат, мазза кылып бул. Силер эккениңерден кийин 10 күндөн кийин ойгонот. 10 күндөн кийин анан ойгонот. O içkeri gel. İçkeri. Көчөт. Кимге көчөт керек болсо, келе бериңиздер, туугандар. Биз Отсадырдабыз. 0550 20 0007. Мына өдөдө турган байланыш номер меники. 550 20 0007 деп. Мына туугандар. Varlığım nereden aldın lan? Алайга барбайт туугандар, алайга эмес. Ошко барбайт атпы бул көчөттөр. Отсадыр, только Отсадырда. Холодильник бар жерге түшөт. Ошто холодильник жок, жерге түшүрүп атабыз. Фундук Бишкекте бар туугандар, фундук кимге керек болсо бир 100дөй фундук калды, эртерээк келип алып алла. Мен эккенге 15 күн болду, уктап ататпа дейт. Бир айда ойгонот, эрмеге керек болсо. Скина гилес барбы дейт. Mınalar içkeri gel. Скина жок туугандар, Зират менен Кордия бар. Түндүккө кимге Кордия керек болсо кайрылгыла. Түндүк тарапка Кордия керек болсо кайрылгыла. Отсадырдын кайсы жериндесиз? Отсадырда тоок фермада. Тоок фермада коет. Ошол жерден. Келе бергиле туугандар. Көчөт керек болсо, канча көчөт керек болсо келгиле. Анан нокаттык туугандар, кимге подвой керек болсо, алманын подвою келди. Инвентро подвой бар, 30 000 подвой бар. Кимге подвой керек болсо, туугандар жазгыла. Подвойду канчадан берип беребиз, Руслан? 50 сом ага, bir штук 50 сом. 50 сомдон берип беребиз, а? Жеңил, э? От души. 50 сом. Подвой бар. Длинный заказ 1000 штук да бирөөгө. Заказ калганы 10 000 өзгө 20 000 сатып. 20 000 сата беребиз, а? Смело. Все туугандар, кимге подвой керек болсо, Sürbeyle verin. Сумамдар болду да. половой деген. Валовой десең, половой эмес. Валовой дегени бардыгы бир тегиз бышкан гилести айтат. Валовой деп. Biraz ver çıkaysın. Банярак айттылар, подвой алдылар. Анан клиенттерим болгон. Sen Аз сатып беребиз. Подвой. kaç durun? Кимге подвой керек болсо келе бергиле. Силер 4 адам. Aa sırtıyoruz. Не жейсиңер? Samsa Самса келтирейинби? Айт. Майда алып сиз шезеле аласыз. Ооба. Altırak turasları. Барып. Сен ишиң кылып келе бер. Мен азыр обзор кылып коюп анан кетем. Мыналарга питание алып келип берип коюп. Ek şerbet Allah gelesen.
2 şerbet болды. Все. Байамандан ал өрем ақшаны. О. Болса мен қатарымызда Баймандан болса керек Баймандан. О. Ноқатта бар бұл. Ноқатта бар тоғандар зұлпайыпты. Миллион магазин тұшында. Мұнан көргілі. Мұнандай болып бағыңар, мұндай болып тұрып. Бір екінші жылда мұнандай болып гүлдеп өрік жеп қаласыңар да мұна полукәрліктерді. Мұнандай болып соны болып гүлдеп өрік беріп қалады. Подвой деген бұл тамыр. Инвинтро тамыр. Подвой деп қояды. Бішкекке дағы... Жоқ. Сөйлесөлчек? Неме алса? О. Малина көчөттөр бар деді. Малина көчөт бар. Личкаға жазыла. Баткенге барған бұл дейді. Жоқ, Баткенде жоқ туғандар. Только от садырда, Ноқатта, Бишкекте, Фрунзе 143-те. Сіздіге заказ берген екен, сливаңыз бар екен. 200. Азыр немеден алдырып береді. Жетер құдет маған ауын. Жетеу 200-те? 280 тағыл. Болды. Анжелина алдырып бердің ма? Болды. Қалған Анжелина. Пол не без неме алсын. Bir tür Angelina var. Şekedegiden alasın bu. Angelina. Siz bilesiniz de kaçın siz. Berki жақсы. Құрғайтты. Berki жақсы. Берки аман сол. Қардары жақсыраған айттым. Қардары Стенли. Стенлинікі жақсы қардары. О, бұл Анжелинаны Москваға апарыш керек та. Бұл холодильникте апрельге чейин тұрып өреді. Еш нәрсе болмайды. Алмадай болды. Анжелина, о. Холодильникке, бұны болса, бұны құрғатыш керек. Же сразу сатасың. Bir ayın içinde satıp bitişin gerek de. Bize mınау алдына қарасы жолында бар ғой. Ошоңай сор. Ол Венгеркадан жақсы бұл. Чоң бұл. Өте соның құрғайтын. Қардар көп келеді да. Ne болды? Ошондой алып. Мындай курсапта бізде көп та, курсапта айылда турабы. Құршап айылын. Жоқ. Құршап айылы кичине олардыкы. Құршаптыкынан 5 есе чоң. Ақсыда var bunlar. Ақсыныкынан 3 есе чоң. Таластағы сливадан 1 есе чоң да мына. 80 грамм болады. Бирөө. Орточо. Кадойраны бизе матайып үмүтүнө бакып аткандан кийин. Болды. Мына Стенли жақсы. Стенли қанша болса Стенли ала бергиле. Баян мал. Баягы мен заказ берген 200 теңге, мага 280 тагы бересиң. Жоқ, азыр эмес. Қанша? Қачан? Конгилес $5 туғандар Конгилес, Кордия, Регина, Скина, Зират. Анан жаңғақ $5, қалғаны бардығы $4. Бірақ осы жерден келіп кетесік. Керек ала. Бұлар алма болды қалған. Анан кийин келгенде да кетіп Қайсыл жақта сатылып жатады Стенли. От садырда. Стенли $4. Бишкекте дағы бар Стенли. Кимге Стенли керек болса Бишкекте алыла. Алейкум ассалам. Келді. Келді. Салам алейкум. Салам алейкум. Так, Анджелино, Стенли, заказ берсеңіздер алып келеміз. Приция Рубиста бар екен. Вильямс аз қалып тұр, конференция жоқ екен. Кордия келді. Golden'den ekini dediniz ama. Регина, Скина, жоқ, Зират бар. Так, Розы Глоу бар. Golden Rangers. Golden Rangers қалбады? Бар. Жақсы. 100 штука, аз айттыр да. Ең көп Жеромин екен да? Hazır bu Jerome ve Scarlet Super. Scarlet Super менен Жеромини. Мына 2 алма. Совет районына, Қарақұлжаға, Алайға, Жалпақташқа, Талдық, Ләңгәр, Папан, ұшақтың алмасы қалыптырына. Scarlet Super, Жеромини. Тоқтоғылдың алмасы қалыптыр, Тоқтоғылға. Scarlet Super, Жеромини. Шылар. Мына шапталларын барды түгөнтөр. Өзі бір машина ассортимент ап келшіміз керек екен дағы. Соңадыр, Конгилес, тіксек болуы жоқ. Туғандар, полукәрлік көчетті 31 майға чейін теге өресіңер, беймарал. Қарастай тұрған бұл өрі. Бұл любой жерге. Önüp etmeyin mi? Өнбетті, холодильникте тұрады. Холодильникте ұқтайды. Сіздер апарып,
Отырғызғаннан кейін 10 күндөн кейін. Sizge? Азыр Ruslan Engin. Руслан чыгып кетти. Ташиф билеңиз ким? Ооба, силерге көп керекпи? Бизге 10 түп керек. Үйдүн алдына эккеничи. Азыр байыман. Совет учаклай Азыр берейин. мынаны түшүрүп атат да. Onu terli iki dal. Айта бергиле. Совет болсо мен бере берейин. Айта бериң. Şöyle ekin. Каерге? Үйдүн алдына эле Ошко. Ошко үйдүн алдына Бала чака жеген әр гала эккиле. Анан кийин кокон гилес, полкарлы кокон гилес эккиле, слива эккиле, өрүк эккиле, балдар жегени. Олар да полкарлык, а? Так, анан алмурут эккиле, шапталылар булар. Түбүндөгүлөр шапталылар. Биалма эккиле. Бар жоктон бир-бирден шапталы. 11 түп место бар да. 11 Канча егөз бу? 2-ге 4. 2-ге 4, а? Ооба. Peki. Anadan al. Bundan al. Ооба. И өрүк алсын. Anadan al. Жоқ, мынадан да ал. Ооба, Golden Rangers анан Gala. Жок, Жеромине болбойт. Gala түшөт. Ошко. Жегенге. Жегенге Gala менен Golden Rangers. Жүрөмүнөн эмне болуп жатат? Ооба, ушул Golden Rangers. О, ақтылекеде. О, актылеке ушул экөө түшөт. Qancha kerak? Bunlardan daha ekini ver. 2 штук бар. O skinadan. Мына эко бирлик эне, мына экстримде. Skinadan. Экстрим 400 Кена жоқ берлесин. экөө, эки башка. Мынаны алсаң Экстрим Глоба ол. Бул экстрим Есепinde büyüdü var onunla canlaşmıyor. Onu менен берлесин. Ананы кайналдан бирде. Пеки. О, анжели. Айнал Беш. эккен. Эң ак. Кайнал эгиш керек. Кайнал сүт неме болот? Компот болот да, расса. Жегенге да жакшы. Мына анал чоң болсо керек анау. Чоңнан. Стенде. Bir түптөн эксем чаңдаша берет. О, чаңдаша берет. Жандагы башка алма салмалар толтурабы? Ар жагы токой сайгы. Теректер бар нар жагы. Чаңдаша берет. Мөмөлүү дарактар, алмалар болсо, өрүктөр болсо эле чаңдаша берет. Филомена $4. Филомена $4. Bozdu toktağıldı atavay çakır. Куда айттың, а? Эки зира. Мына туугандар, Жерден көчөт алып келе бергиле. Канча көчөт керек болсо. 30 адырдын эски Тоок Ферман көчөсүндө Бакиров Жакып спорт клубтун көчөсү. Спорт клубтун көчөсү. Мына туугандар, көчөттөр келди, көчөттөргө кимге көчөт керек болсо келе бергиле. Мына немени YouTube'га жүктөймүн. Бир аз кыскараак кылайын. Өзү көчөт тиксек болобу азыр. Туугандар, түштүктө 1-майга чейин. Түндүктө болсо 31-майга чейин эге бересиңер. Беймарал. Бул уктап атат да, бул көчөттөр мынабы момундай болуп холодильникте келет. Муздак болуп. Мына балдар үшүп курткачаны иштеп атышат. Анан мынаяка киргизилет кайра. Сразу бияка. Даяр келди. Алгыла, отургузгула, пайдалангыла. Бак кылгыла, Кыргызстандын бардыгын бак кылгыла. Сливанын жакшы сорту бару бар. Кандай эле көчөт болсо тиксек боло берет дегеним полукарлык тикиле. Полукарлык. Холодильникте турган көчөт тигиш керек. Алган көчөттөрдүн уже бар да пачагы чыгып кетти, болду. Алар эч нерсеге жарабайт. Булардын уже тамыры өлүп калды уже. Ишенбесеңиздер эгип көргүлө. Малина бар туугандар. Кимге малина керек болсо кайрылгыла. Жо туугандар, мына көчөт келди. Кимге көчөт керек болсо кайрылгыла. О, полукарлык өсөт күлчөгө.